Zadnjih par tjedana sam si dala oduška i nisam toliko redovito kuvala. Baš mi je falilo, moram priznat, i zato sam si u nedjelju rezervirala popodne za kuhanje. Krenula sam od juhe, malo sam prepržila piletinu, kapule i mrkvu, pa dodala pileće želuce. Odlila sam vodom i ostavila da se kuha. Noklice sam napravila od žličice masti, jaja i 3 žlice griza. Smjesu sam držala u frižideru, a juhu sam kasnije procijedila, dodala grašak i ukuhala noklice. Za grah varivo sam prodinstala kapulu i mrkvu, pa dodala prokuhani grah, kobasice i pasiranu rajčicu. Dodala sam vode da prekrije grah i pustila da se kuha. Ovo mi je definitivno bilo najdraže jelo ovaj tjedan, jer su grah i pasirana rajčica iz našeg vrta, a kobasice smo mi radili. Tijesto za kiš sam zamislila od 200 g brašna, 100 g maslaca, soli i jednog jaja, stavila u vrećicu pa u frižider. Za punjenje sam prepržila kockice pancete i mrkvu. Uzela sam neki baš masni komad pancete pa je sve plivala. Dodala sam pori luk koji je isto iz našeg vrta. Za preljev sam pomiješala 400 g vrhnja, 2 jaja, sol, papar i sir. Kiš sam pekla 40 minuta na 180 stupnjeva. Bila sam kod susjede po mlijeku, u litru mlijeka sam dodala 3 žlice kikiriki maslaca, šalicu griza i 3 žlice džema od malina. Ja bi možda dodala još žlicu džema. Ova kombinacija se mojima doma baš jako svidjela. Drugu litru mlijeka sam prokuhala za zobenu kašu, pomiješala sam zobene pahuljice, čija sjemenke, kakao, suhe šljive, maslac od badema i mlijeko. 3 litru sam zagrijala, dodala jogurt i ostavila preko noći. Preostale 3 litre sam ostavila za sir. Uz jogurt nam treba i granola, pa sam usitnila 1,5 šalicu orašastih plodova. 2 žlice kokosovog ulja i med sam stavila kraj peći da se otope i na kraju sam pomiješala sve sa 3 šalice zobenih pahuljica, utisnila u kalup i pekla 20 minuta na 160 stupnjeva. Kad se granola ohladila, razlomila sam je i spremila u staklenke. I za kraj sam zamislila kruh od 500 g integralnog pirovog brašna, 100 g sjemenki, 500 ml sirutke, žlicu soli, šećera i kvasa, 50 g maslaca i 200 ml vode. Tijesto sam malo nauljila, prekrila i ostavila u hladnijoj sobi preko noći. I to je to za danas. Vidimo se u sljedećem videu.